तो सोफी पासपी ठाउँ चाहिँ नि जिनापति तथा सृजना दुवाल ला वे त चाहिँ ठाउँ पोडकास्ट लागि त साथ बिटा बैठेको दो तौते पत्रकारिता यो इदगिदे सिसन खना बारे अब चाहिँ यो जोदो लपा हेरि यो सुनो बाई थबिन लस्कस दो यो अलि दे ठाउँको दे चुके बेस्ट अथौंको नै वे खा पहिला से आटको धामा पत्रकारिता के पत्रकारिता चाहिँ खला ख दिदी पत्रकारिता बाहेक कामा छ पत्रकारिता बाहेकलाई जी पहिला साहित्य किन भन्छ दुहुना कथेस गमिरा त त्यो कविता प्रो न सोपा किताब त्यहाँ हो तर पत्रकारिता खे आज जस्तै 24 वर्ष त दियो यो मुला उकी बिजिजु लिन चाहिँ उले चाहिँ उसे कम्युनिटी त साहित्य हे ले जीसु हिसाबले दिदी आफ्टर एसएससी निसे सुरु आउट हुन्छ होला पत्रकारिता ख एसएलसी सेन्टर प या ठ्याक्क एसएलसी 20 रे साकको सुरु सुरु पत्रकारिता मको अठे न मक्त गर्छ जी चाहिँ पहिला मसमले यो छेउ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्छ बा मुन्डो साहित्य पत्रकारिता खाएको बाला स्कुल प्रिन्सिपल हो ऐसा साहित्य पत्रिका रे जन्म टेस्टको पत्रिका दो वो चाहिँ साहित्य जग बायो लाइफस्टाइल सोच्नु जी द चाहिँ मचाने जी द क्वेश्चन क्वेश्चन द फर इंजीनियर जी राइ नि चार पछि हामीले टिचर टेस्टमा चाहिँ सुजिन छ सुजि धाबले न्यामे के लालो न कतकार पत्रकार धाउनु ला तर द पनि सुजि थो मुला चाहिँ यो प्रश्न सिमो खै पत्रकार दा छु रे ओ चाहिँ द यो वसी ताक्न धामा लिनु इच्छा चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ बन्दा ओ चाहिँ तोर जीवले चाहिँ पत्रकार जीरा छौ चाहिँ मने चाहिँ उब्ले जेल दु एसएलसी ढुङ्गा रासन एसएलसी ढुङ्गा न दिउली उब्ले पत्रकार त बोन्तला बनेपा जी पोटे ख न थसे अन कलेज मोरो ये मारो थोला चाहिँ अले बाए चाहिँ उब्ले पत्रकार त उली प्रोफेसनल आखे मजुनी नि आ मेहर छ पोजा के छु यो दुला मसु उब्ले द बोंके द चाहिँ उली सियाना मरि युस बाको छ अझै चाहिँ बडे कल्चरल पोलिटिकल साइन्स मेजर नेपाली ओका बना तर द चाहिँ अन बो नि दि पत्रकार जिमा जो दुई छिन इच्छा र पत्रकार पनि अरे स्कुल जाए नि पो स्कुल चाहिँ काब्रे मावि स्कुल छोडु अनि चाहिँ एसएलसी बिया रिजन मोर छिन जाए ओकजन अनि बो द चाहिँ पत्रकारिता मन लुनी अब उब्ले ला गर्छ हाजी बने म्यु कलेज बाहेक म्यु बने दुरा मसुजी उब्ले अरे कैसे चक्का तो वही नहीं कैसे चक्का तो लिए फोन नंबर थी अनेस्ट फोन याना आर्टिस्ट तो इंटरव्यू किया और नहीं उले पता क्या तो थ्री मोबाइल नहीं तो जो यहाँ उबले ला अरे फोन याना इंटरव्यू किया इनफो फोटो फोटो से ही मुला वो फोटो वो आर्टिकल्स का मैगजीन है पत्रिका उबले समाचार पत्र जो अन्नपूर्ण पोस्ट लकातीपुर यो पत्रिका के छे जो पत्रिका दिप्त्या हो सो उबले और है ना सुनी जो हाँ तर वो से जी पत्रिका बनानो महु प्रोफेशनली लगे जो न महु लिपा चाहिँ जे बस अन उन साथी अन्ठौँ साथी साले अलि चाहिँ मिडिया प्राइड चाहिँ अनाम नगरे थो चाहिँ पत्रकारिता ट्रेडिङ एवी सुटुक्ने 10 महिना कोर्स चाहिँ अनाम बने बान्छे अनाम बना चाहिँ 1 वर्ष बन्नुदा कान्तिपुर चाहिँ उडन सिक्दान चाहिँ सुजियो फर्स्टमा यो कोर्स चाहिँ एकाइदियो हो यो छिटो चाहिँ थो पत्रकारिता ब्याक सपोर्ट हो अन्त बा ब्याक सपोर्ट चाहिँ प्रभावित चाहिँ बाखन जुख तर उयो चाहिँ थयो ढाइवा स्याज गाउँ चाहिँ भोना वो मुको ताइदिला मलाई तर छे सिनी मलाई बालो सेना दिनी मलाई म सिनियरले अझै सेनाला छुए म हो रिजिन खोला चौजुन बायो डेली लाइफ के बाको छैन यही पानी छे वो चाहिँ सोया वो जुने त द इल जुन सोया सिकर रहथे तर चाहिँ पत्रकार चाहिँ बनाएन त जी बनाएन नि कोन जियात चाहिँ भने चाहिँ ओरो भयो अरे चाहिँ सपोर्ट चाहिँ अरे बो ला सुन न सपोर्ट अरे अब खै दुलो लिसे हो म सब से तु बिचा ग ठाउँले गर्छ सुमन त नि यदि दुनेन्सी दुनोगन चाहिँ चुया इच्छा दिएर चाहिँ ओ चाहिँ छनटे पुरा जी तर के लागि चाहिँ निरन्तरता चाहिँ जी माथे जोजो लजेजमा चाहिँ पत्रकारिता एज अ प्रोफेसनली लभेज हो चाहिँ कान्तिपुर नारी द पत्रिका दोले महिना चिज बोल कि उगी चाहिँ अब उन सबै साथी सालले सिन लभेज जो सब नारी पत्रि काय हो सो एकदम सो ह्युमन के भयो सो छेन सेरामा छ अब उले यो को दो जस्तै सुरु के ओरिबले जस्तै उबले जी उ पत्रिका लागि गयो मुना उए ढुङ्गा चाहिँ दिन यो को चाहिँ नेवा तो एकु गरौ नेवा पत्रकारै म राखे जो मलाई फोटोग्राफर समय नेवा तो नेवा जी जग अहिले जी वो अनुमोलले मान्टेसन चाहिँ हो त असम मोठे बने प्यान्सी हो युले चाहिँ जस्तो अनु जन आन्दोलन टाइम 3-4 घण्टा ल वो लाइन शैलीमा पसमे के अठ्याना थन्तेको भए
ana wo to yo kan kana uli diske khone ko ju jeble dise gosa na jeble na ba to wi po ne 왜我可能是我有点早，开始我的就业了是刚不好嘛，就业那为了我们是可能，不我看看那不离就是给我们是给啥道理啊，我आज ठेक ठौै भाषा खर्च उब्ले चाहिँ कि मोसी उब्ले बस एकदमै गिल्टी फिचर चाहिँ लाजे बुली प्र्याक्टिस छ या म सफे अझ जो छ जो मेरो चाहिँ लो चाहिँ रमाइलो पजुमा जस्तो छ रमा वे ढुङ्गा यो पमन त मसला हो जस्तो कि Ono 18 वर्ष ज्याए ठुला द सृजना दुवाल सो ब्रित लाइफस्टाइल म्यागजिन जुन चाहिँ जस्तै सेलिब्रेटी जुन पोलिटिसियन निसी बिजनेसम्यान त कसना चाहिँ भन्छ सिउ चाहिँ उकिन खने अझ किन नकुनै नलिन भए धारा छु धारा उति आर्टिकल छ कि चाहिँ दुर्गालाल स्वास्थ्य होइछि करी ओके वाइ सो यो इन्टरभ्यु कयो छेन चाहिँ द चाहिँ एकदमै आतकन गुली इन्डिभिड कायरुला ओ छेन चाहिँ द चाहिँ एकदमै खुसी Jutske na ni bosu de bari time se. Budala yo mo कवि ख दुर्गालाल श्रेष्ठ म जस्तै उब्ले न थमेले वना युट्युब पेज चाहिँ वी फिल्म लभ स्टोरी ओखमा चाहिँ ओहो उब्ले अरे जु गरे न उब्ले जस जु आ एका त तर एका न ब्याए म ह बिमा न ओ अलिया वया गिनी आन्टी हजुर ana chiam wo स्टोरी लो इसको एकदम स्टोरी छ वो लभ स्टोरी यो अब त यो म कवि न जुल यो खनन न जसे भने बानी से खन ये डबल वो ट्याङ्गला द थापुई ओहो ओला ओला एकदमै थापु पर्छ जन आन्दोलन टाइम बेला बनेपा वरि जी तीन गुणे थिने बेला 3-4 घण्टा जियो छौला ओ जन आन्दोलन दको चेकिङ जिनी पाङना आदमी त्यो चेकियाना अनुभव मागो ल्याउने बेले बसे सितै बोटी बिले सेन दाना वने माउङ ल्या मन त वेटे याना 5-6 घण्टा जो बसे यात्रा जियो 26 किलो जुसा ओला थाकु छेने खम ओ थाकु सन द गोब्ले से ओ फिल्म हो जो कि बि थाकु का थे जाना जुन दोरे यो चाहिँ सुले दिता तो क्षेत्र या त मसु मन त नब मन त्यो कथा बेथा त दिनी वे निरे योला वा जिन्दगी रा थुङ ल मसु बि त बिरे वा जिन्दगी सडा टाइम छ जाने दिस वा जिन्दगी रा थङ कोरी आज त कुस्तरी मोटर्स कसेन त को मन त्यो फासो लिनु पर्छ टेन्सन देन या अब त वो तना बे खा खमोनी दुबिन मरपिन वास्ता इन्सिदको सोला से सोशल मिडिया वसे गन्छ ल का आदोसे दरा से दिसे नारी तोरोदी तापन पोस्ट द वे रोगा जिओ न कला नारी ए द जमदाज ल कोतिन दाइ बिटु ब्याउ दुला से सोशल लाने सो म्यागिनेट या ओ कसा से लाइफस्टाइल म्याची सो या नो अब 4-5 वर्ष न हन्सी जिसा वो डडा दे को कु नानो वा जिन्दगी रा आथोम बोसिउ लाइफ यो से सिका के न न्यू पार्ट नि 지금 뉴너 SB에 많은 코드도 워드도 대로 뭐진데 라이프는 두고 수खला도 머니 दुःख जुल रहा भाई मैं धीरे धीरे जुल करना तो क्या तो लाइफ सो रमाइलो पार्ट में दूंगी चीज़ में जो ना अकाली दुःख एउटा नो कि सुसु जुसको पार्ट हो दे ट्रस मैं किन्हीं वो कॉन्सेप्ट ना नि मन त्यो नि पीसेस हो मन त्यो सक्सेस लाइफ सदात्मक त आज जस्तै टु बी चो लिभ लेजेन्ड सो न भूमिका ओरा चाहिँ जस्तै 80 वर्ष लिपा मन्त्र दला abri da da it's open no uri wasai mis ho atong pun gan jendi da la su da la yo me un preso guzar sune ki de 3-4 पैसे हामी लिभिङ एज रे बचो बोते उरु स्तम्भ इन्यु कहा छात ते उरा स है दस को नु पुस्ता दस प्लाङ पुस्ता त मान्छे नु गन मका होनली इबे कथा इन्यु ल संघर्ष छुते कथा दि संघर्ष दि ओ चाहिँ चीज इमेजिन छ कुस्ता र वही इन्यु जिन्दगी सोया मुन ओ इंचा यो संघर्ष याना थियो थाको कथ्यो चितला दकुन धुई आला पहिला पहिला त्यही जस्तै बनगोडे मासा न्यासी बने माउ थोगो सुली त ची बस त आला सुट नाप्ले मासा ग पर्छु इ नन नाप्ले खानु आला जस्ट अमेगै 80 आ जी दापे बुठाती अरु जुबिन आखन त पाहाती नुतेर टेक्लिको या खने वो टाइम चुपि मनते त चाहिँ पिप्नु संघर्ष कथा त छ क्याते छ अझ क्लास क्वाइ दिरा है अझ खवा जिन्दगी वा पार्ट खुशी रमाइलो पार्ट किन त दिदी एसएलसी नि चाहिँ आतको निरन्तरता बेचौनु अब के लाइनमा वाह टाइम आसो नि पछि दिदी चाहिँ आतको एक्सपिरियन्स है अनि वा मोमेन्ट्स त भरि चाहिँ लुबुङे माछा छु सुन
दखु पार्थे वाथे जों मेन चाहिँ थो चाहिँ आछि छ अब थो त बसे मारे हमला बिस्तार अब ग्रीष्म शिउ थो ओहो फेउ पत्रिका उएस थो बसे मारे इंटरनेट ह्यान सोंले चाहिँ Đâu bị gồm cũng có đại gì điều nữa just what damn mà sa thôi siêu ta đấy chỉ thế sau này sẽ focus hơn cho bên là vậy đó bố bài nó ô thiên sang hơn trong đủ khởi này tính được support damn mà đã source được bị reading पर्सन दे या 18% rồi đó उनले त खैजु उनले त भए म 맞아 ऐसा 20% छु तर चाहिँ थो हाले थाके जे थो ठाकुर थे या म ठाकुर म हो मला अपन म गुरा थे तुइ चाहिँ एकदम भाइ ना तु इन्जॉय जो यहाँ छु नि पेशेन्ट हाल्नु उकि चाहिँ चलिरहेको छु लु तर अझै चाहिँ भन्छ चाहिँ मार्केटिङ भन्छ बल्ल काम गणेश फुसा चाहिँ ठुकी चाहिँ मार्केट चाहिँ मान्छे त ठाउँ करेन जस्तै अब मस्ते सर जिम भएन 10 पैसा पर्छ नि वर स्विपले न ओ बन्यो चाहिँ जस्तै गुँडा सुजाना भाइ हाल्ने पत्रिका यहाँ फ्री यहाँ बन्यो हो 맞아 मोबाइल स्टोर चाहिँ पा फी चाहिँ इमेल जेनेरेसनमा खण्डिएको छु म कम्पनी हाल Wala khơi bảo nè thì so chơi mobile đấy lịch trình bike xuyên mà xuyên một sai đi mà xuyên à bốn là đâu feel lo gì à bốn yêu vô mobile xuyên đấy là yêu biết bạn यो पा सो इस्यु छ दुर्मुला जस्तै डिजिटल डिटक्स त हो हजुर ठुकी थायो दुर नि त्यो डिजिटल नगरेको इतिहास हुन्छ त आफू भने हजुर मस्ती त जुराउनु लाइफ है ठुकीको लागि चाहिँ ठुलो डोज भने म जिउमा बन्यो नि मार्यो अनि दिदी बिनु आएको भए जिन्दगी थोली पान हो नबिन डिजिटल डिटक्स खाउँला होइन अटे अटे हामीले कन्टेन्ट हरिछु नि अटे छु विचार बिगिनु दुधु जस्तै गुलिस्नो भाइ नि जस्तै ठाउँको पहिला थियो नि सुत किन बिक्या हो टाइम पनि पहिला जस्तै पहिला सप्लाइ ब्लग बिकाले किन ब्लग बाला ठिकै पत्रिका बिके जुरे त ठाउँको नथे मको ठाउँकोले चाहिँ आज फेसबुक इन्स्टाग्राम हजुर सुसुए सेल्सुएक पनि अप्सन यो कोड यो रुमको लागि चाहिँ पत्रिका यहाँ सुइरहेको टाइम खुवाइ मको हजुर वर्ल्ड डक्सन सिउ उकि चाहिँ उसले चाहिँ खाना कभरहरू मोबाइल डिटेल्स हाल्नु उनीहरू सुना लाउनु अठाना स्टोरी बेच्छ चाहिँ दिदी स्वेबले हाल्न तिन धाइदियो भने तपाईँले अप्सन यो पढ्नु मलाई मनुको टाइम नम्बरहरू जस्तो खास पत्रिका म्यागजिन चाहिँ मनुकेछ भन्यो छ बोनिर छ्याएर होला जस्तै आज जस्तै ओइताले सु सब्जेक्टमा हाँस फेसबुक फलो सोसियल मिडिया सुइगी उकि गुली भर्काएर छु बर्सी डक्टर सुन्नु वेचुरी नि ठाउँको जस्तै भिडियो थिएन हाइलाइट्स उकि चाहिँ सोया चाहिँ नि त थाहा चाहिँ कस्तो हाल्छ बुटी जीवित विभिन्न क्षेत्र जुबी मन रहेछ है खै सोया चाहिँ बुढिस त रिसर्चको लागि जुग बुढिस त चाहिँ ज्ञानको लागि जुग अरूलाई मेरो बाहेकमा जस्तै थाहा ठाउँको म्याचिन चाहिँ थो म्याचिन यो असियर चाहिँ वेटिङ स्पेस दुनी ठाउँको मन त चाहिँ पहिला चाहिँ ट्रेने हो न मोबाइल सुया सुन्ने वाइफाई सुया वो चाहिँ भन्छ कम बुढ हेरेर छोरी ससाउनु धाउ बोल्नु नि उल्टो लागि न म्याचिन चाहिँ सोया इन्ट्रेस्ट टुपोटे पार्ट चाहिँ सोया पनि हुनु छ तर दिदी ढाइदिले चाहिँ दर्जन बालाउ चाहिँ दिदी नकिन ढाइदिनु फेसबुक ढाइले हमेसा नौचोसन चाहिँ भयो तर म्यागजिन जुन चाहिँ एटलिस्ट दिदी पनि रिसर्च होइन रिसर्च एकदम विश्वसनीयता चाहिँ दाइ जुल्दा होइन उकै लागि चाहिँ एकदम सेमावे भयो न्युज पेपर जुल पनि यो कोही बोल्ने र दिदी ढाटे फेसबुक उके ए छोरा एआई जुल हामी सु यहाँ फोटो त असान चाहिँ उके होइन भ्रम पोस्ट छैन जुल तर दिदी पनि म्यागजिन चाहिँ एटलिस्ट वो चाहिँ जिम हो जस्तै अनलाइन छ आज नबिन भाइ इन्टरभ्यू काल्दा हुन्छ अझै चल त भाइ अन्त फोन दिदी म छोप चाहिँ हटाए मालुम त एकदम अप्ठ्यारो छु चाहिँ हटाए जिम्नु त हटाए छु नि तर म्यागजिन त्यहाँ होला त्यहाँ हुनु ओला कि त भ्याबेज बिस्तारै माला कि वेन गरेर जिम डिस्ट्रिब्युट जिम गाला ओ जिम फुलिसु लाटे थियो म्यू मिडिया खेया त छौ कल फोन न छौ भन्छ उके लागि त मन नाप्ला माला उके खराब से माला ट्युना त म्यागजिन बोले कि त ओला ज्या प्लेन जुन नि अब लेख जुन नि यो छु इन्सिडेन्ट अफ सेरिया मास्टर छु हो जस्तै छु मिस्टेक छु जस्तै छु पब्लिसर जिम ल मलाई आज दिदी जाने ज्या जिममा जाने मजा जिममा सो अरे मिस्टेक व्या पब्लिस व्या छु इन्सिडेन्ट फिर जो म्यागजिन ल म सु म को चाहिँ अनलाइन छौ अनलाइन चाहिँ 1 वर्ष ज्यादा छौ अनलाइन है लो चाहिँ प्रसव पिरा खुसी ल्याउ के सो होला वो चाहिँ मिस्टेक गर्ने मजा बुझ्यो पिरा त ओ पार्ट चाहिँ जस्तै इमोसनली खनाइ नि ओ छ
खना तर थिथिङ गरा प्यावे ढुका चाहिँ अनलाइन पब्लिसिटी ढुका चाहिँ द चच्ची फोनहरु नै दि बराज बरु छुइ बरे अयो खया हटामा आउनु ढुसो अयो सर रिबा बिचारा यो डिटेल चाहिँ नाप्न नै अब यो आ म्याचिनेर अताय मजुदी अनलाइन एरा छि फया लागि हटाएर नि गिला बोला नि त्यो लाइट चाहिँ नाम अरे यस्तो न्युसो जो प्रसव पिडा खुसी या चाहिँ चाहिँ न्युसो इस्यु के अझै जोडु छ इन्जम मिस्टेस अब इमोसनल त को फोन रागा ओ प्यावे ढुङ्गा जस्तै अप्ठ्यारो गर्ने उलिस सिमानो खाउ फंके मिसन छे फंके अठेर हटे माउसे को गल्ले प्याउ हिजो र मन्थ नै वेक महिना छ प्याउ माइनस क प्याउ हो एट द कन्टिन्यू जसो वे मातोला ड्रु बुली तपाईँ दिस यो वाच जो माग इस्यु चाहिँ 1% वाच जिन्दगी ठ्याक्क 11 वटा इस्यु प्याउ र हजुर अब माग चाहिँ 1% थोसिया नाच दिदी जुन फर्स्ट जब कान्तिपुर एनडिओ राइदिदा अननिसे खलामा छ उके लेबा भन्नु अरे कान्तिपुर ज्याएसएम पहिला चाहिँ स्कुलले 8-9 वर्ष है हजुर छोकाबे मावि स्कुल हो अनि चाहिँ एडमिन के जानु खमुला अनि ज्याया त जिम्मेउ पत्र राखेन यो पत्र चाहिँ मगन आउले टुनु नि किन हैन 7-8 वर्ष जिन्छु है जस्तो ठाउँको चले जुबे उले चले जुबे दको आर्टिस्ट है प्रोफाइल त आर्ट म्युजिक फिल्म यहाँ जी से 200 आर्टिकल अथ पिगाम रुमुला कान्तिपुर या ढुङ्गा 17 वर्ष या ढुङ्गा जी 1 वर्ष उकेरा रसो म्याचिङ अनलाइन हजुर कुकी चाहिँ 1 वर्ष यहाँ चाहिँ निपाला कि थने चाहिँ अनु तो आई ओक्रम मिडिया ल पछि जियो नागता है दिना जरमै वो वेको होजीको कुकी चाहिँ सबै जनमोट साइके.com लासो वो चाहिँ साइके जको हो भन्नु बायु पत्रिका हैन अनलाइन देला म पत्रिका न दु पत्रिका चाहिँ बाब्रान सम्पादक सफादक माल सम्पादक प्रबल त्यो अनलाइन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हो साइके.com ओली पछि तो वाचनकी.com अनलाइन दु अथवा अरू म्यागजिन र तर अन्ना चाहिँ डकुमेन्ट्री त यो किताब रिसर्च काम चाहिँ ज्यादा छ यहाँ उयो चाहिँ पहिला न आई ओपनर मार्फत चाहिँ विभिन्न ज्यादा जस्तै रिसर्च अनि डकुमेन्ट्री देखियो चाहिँ त्यसो मोबाइल सुसा म्यागजिन भन्नुलाई एकदम भाला हो भन्नु त्यसो सिनो सिउ तर मफै चाहिँ मफै छु ओके इन द सार्काटला दिदी मोबाइलले छुन कन्टेन्टले त्यही अनि सोच गरे अयो दु आसो जस्तो 1 वर्ष दैछ फाबले न हजुर ओ भिबा चाहिँ जस्तो ठुकियो कन्टेन्ट त डकुमेन्ट चाहिँ पिडियो याना नि भिडियो भिडियो चाहिँ सान भिडियो याना नि क्यु कन्टेन्ट त हजुर अचुकले 11-12 वटा म्यागजिन हेरेर यक्कै कन्टेन्ट पनि दिउँ उठ्यो जुगा अनि छौ अनि यो चाहिँ पोडकास्ट चाहिँ हजुर पोडकास्ट हो पोडकास्ट चाहिँ जी अहिले चाहिँ सूर्य खना लाइफस्टाइल सम्बन्धी त्यहाँ अरू सोच भएको दिदी उठाले त एरा आज 12 वेट हुन्छ मलाई 11 इस्यु है तर चाहिँ जेरो इस्यु चाहिँ असोजे छ जेरो इस्यु कन्सेप्ट चाहिँ गफेर छ फुकतिका थियो स्टाइल त्यहाँ होइ सरी जुरा मोजुमा हजुर त्यहाँ सर्भिस हेर्नु ओ यहाँले चाहिँ यो कस्टमा चाहिँ खालि पत्रिका नेपाली भाषा थियो म इङ्ग्लिस हजुर यी सायद कति त दिनु अझ अझ बाले थियो चोल्ने चाहिँ सासुरी हो फाबुन्सी त्यो एक्सपिरियन्स के छ दिनु ठिको 11 एडिसन दब छ नि त्यो स्वेबले मलाई दिदी न्यूली एन्सर बिमा छ ठुके पोजिटिभ सुसु दु नेगेटिभ एडभोकेट सुसु जुफ गेल पोजिटिभ लाथे बोनिफिसमा बाला दासो स्वेबसमा बाला दासो ना रातम जासो हजुर जस्तै अघि नाचे खोला थियो जस्तै एबी खन्डुने त्यो 80 जुलासन विज्ञापन नै ओ बीपीसी चाहिँ भता ठाउँको चाहिँ त्यो पेपर मिडिया उली सिमजुला त्यहाँ भयो हजुर बाना त अयो चाहिँ यको वे सुन चाहिँ थापु त्यो पार्टको उली चाहिँ जस्तै अब न्युज बाटो चाहिँ 1 वर्ष सानो अपलोड हुन्छ उकेलाई चाहिँ नाचर त्यहाँ ने चले जेसुङ लिन भटिजाला गाउँमा अवलन त अब वो बाइक दिदीलाई एक स्वेबले भटिजा तो 11 एडिसन दब एक्सपिरियन्स क्वालिटीना स्वेन्डे हजुर मेरो सुन ठुके बाला पोसानो भटिजा तो बालै थियो फ्रन्ट आउट सुरु आठुकी चाहिँ भत्स चाहिँ अझै लाइट हुने लाइट चाहिँ आठुकी भजे कन्टेन्ट ले पुस कन्टेन्ट चाहिँ बाला परि कति कुनै कन्टेन्ट को टुस मेन फोकस छु जेनेरेसन देन ओ जेनेरेसन थो एज ग्रुप थोर हाम्रो त ओभरअल खमा त्यसै नाइले मिस्टर रोज नि तो बिरे त मिस्टर दपु चुकी स्तम्भ जेन्जिन दु 80 वर्ष दु न तो चाहिँ बोली यो पिन त पत्रिका छोरी चुकी छामियाना बोली यो बिथको कस्तो लागि तर उके याना न भटिजा मनु देश मसो फेमस अन जसे सो एज स्पेसिफिक जुल्ला हो
के तो सुना टारगेट देना चाहिए जाना वो जो कंटेंट तो सर फलानो वहाँ जिंदगी छह स्टोरी रहते तो थोड़ा टू जनरेशन बस लोग फोकस नहीं रहा सो भी लूज़ है अथवा थोंको नहीं रहा जेन जी अथवा न्यू जनरेशन भी ना more than 70% will 어르신가 하나기 그 뭐저거 포커스 에브리지 거스는 अहिले छु मलाई त यो त्यहाँ जस्तै उयो त म्युजिक अनि त्यहाँ सुन्न लिनु त्यो कि चाहिँ जस्तै त्यो म्यागजिन त्यो टाइममै मऱ्यो म्यागजिन त मऱ्यो मऱ्यो उनीहरू सुन्नु सुनाउनु लाग्छ सोचेको फोकस याद आएछ ओभरअल्ली झन् नि जस्तै लाइफस्टाइलले जस्तै मस्तन चाहिँ बुढा त लाइफस्टाइल समेत जुसा अब बुढी बुढा त मस्तन देखि छौ पत्रिका छिएन्टेज उता कस्तो सेखनी नि पहिला चाहिँ रक्कसमा म्यागजिन त बुझ्नु त छु नि त म्यागजिन यहाँ त जमाना म सही म पनि दुसरा चाहिँ को दुसरा मै त्यो जमाना पनि ठाउँ गऱ्यो हो ग्राहकला सपोर्टहरू लागि नै यहाँ जो पनि महसुस त असाना नै यहाँ जुन चाहिँ किनी पिगेन जस्तो आज ओरे मखन दिपी मलाई पोखरा थाहा तब इन्सान अलसँग गा दिएको तसँग खमा सी सपोर्ट याद अपने दु और सेबले चाहिँ बच्चा चाहिँ किसान चाहिँ खोको स्या नाम होला दाइन बिया ओने फोर्स चाहिँ बारे छ ले बसे प्रेसिडेन्ट future goals related at myself अब फुसा कन्टिन्यू यहाँ म्याजिक त अच्छा सर म्याजिक त निरन्तर त यो हो म नखासन बर्बिङ महिना छ पिकाना यदि म फुसा म्यागजिन त बखाना के हो अनलाइन त फोकस हैन पोडकास्ट अनलाइन दे या हो तर दिदी पर टाइटल भन्नु वाह जिन्दगी ओके के हो थगे जिन सँग बरा छ ओया स अझ बाने छ वेगा भिडियो छ हेस पेज पार्ट दे जिन्दगी वाह अफिट लगी सुचु वाह जुले वेबुली जिन्दगी तर ओनो सो खराब हो जाछ वसन एकदम बाने ओना उके फागुन सिया वाला नि हजुर यो के रिसर्च पार्ट हो सिंपो होमवर्क चाहिँ नसमको अनि अझै या त के कन्टिन्यू या माला छ या त त्यो खर्च गर्छ त्यो लागि न जस्तै ओनो ख हान चुन्ची माया तरे हान ओ सरी सो स्टेप सुरु होने कि चाहिँ सुरु जाओ नि बोला हान दिदमी ठन याबी ठुके लगे जसो माया हान सुना या ओनो खोइ सो स्टेप चाहिँ वान फिल बोला फ अनि तो फ्यामिली सपोर्ट बागर फ्यामिली सपोर्ट त फ्यामिली सपोर्ट म सारा पहिला छु बाजु ल जु आफन सन्तोष म सुला म बसुला म्युजिक पार्ट कमुला इसस हादी हजुर हजुर ओनो वेकन नो कसन सिन स्टास सो बागो तो हजुर वे बाज के वे फिले क हजुर ओके वेकन अले आज जस्तै छे जुबी द खोस्न उनी चाहिँ सपोर्ट याछ फुल सपोर्ट हेर्छ तर चाहिँ हस्बन्ड न म्युजिसियन नै जुल्दा मलाई त्यो छु बाजा दिउ इसमा बाजा लोके भन् डिस्काउन्ट इसस त चाहिँ जस्तै जो क्लासिकल बाज प वो थाइपी यको मरु वे स्टुडेन्ट्स मा यो थान्सुङको आज उकिया ससमा वाजिनगी यु असिङ न आज जस्तै मेडिटेसन थोङने म्युजिक मेडिटेसन पार्ट क्लास त चाहिँ आई ओपनर न वो पार्ट जस्तै क्लास जुब ट्रेनिङ त जुब प्रोग्राम त यहाँ चाहिँ प्लान गर्छौँ हम के दुदी ठुकी दो इसास त चाहिँ ठो बाजा जुल कसै क्लासिकल न खटो जस्तै इन्डिया चाहिँ रविन्द्रनाथ ट्यागोर एकदम यौ बाजा खटो भाइलिन सारिका यो सुधारे कम्बिनेसन हजुर ल त्यो टाइपीला नेपालीको मरो हो न वेगे वेगे स्ट्रेस छ नि हो गनासो सुबना सन्तोष भक्त सोच्न आज आइगोक्नु भिडियो प्लानिङ चाहिँ वेगे उनो क्लास त न प्रोग्राम त जस्तै पिए छ कुनै यो कोही जस्तै हिलिङ साउन्डहरू चाहिँ नि अब कुमतिर बस तना बिउ टाइम चाहिँ साउन्ड म्युजिक फोर्मेटेसनहरू नि ओन आइया तुन छ रोजिङ ल आठो फर्माट सबैको आफ्नो छ लाब्ला नानी के तो अफिस फन सब पादु ला दिदी या पौ पौ चेक सला बना यान्छु हुँदै दिदी टिम मेम्बर्स त सुनेको लोगोको भाषा सुसु गुगल राइट म वेलकम ब्याक चाहिँ जस्तै दर सपोर्ट जान्छु कि हाम्रो विश्वास लङ टिम इमिडिएट हजुर वर्क विजन गए दर सपोर्ट जान्छु मलाई पाइज शेखर खडेल दाइ टु मलाई मर्निङ पवन दाइ अब फोटोग्राफर प्रोग्राममा मनिष सिंह पाण्डे कृष्ण बहिनी कृष्ण बहिनी सुशीला बहिनी यिनीसँग गए साथ सपोर्ट गर्छु नि त्यो चाहिँ थोङ दिन अब सना बना थो पत्रकारिता प्लस टु वाप जिन्दगी बारे यो कोही सिधा छ होला
Look at last days and did and Jibula so me pass me to me. You know, been the so final message be must. A final message does it just the last time notice. As thông diamond sa chỉ duy mà là diamond sa duy mà đeo thế đọc quê ai ở si follow anh ông đi về thế chỉ có nó xong đủ chỉ su khó đeo thế nó udah macam tu cái as To the Jura, viral you do you ne want kila chỉ đi nãy đấy viral là cái đó thắc cái viral gì rồi số 여기서 그 뭐 주려고 가 지금 나오자에서 저서 세야마 오 파트스 부지야나 그래서 더 뮤세 체처 핀들이 마디 ai as we will we all sala bikini le bosi dan gap so a moste na rego a ci siamo verso mo na lì entonces si vamos una cosa a imprendere este usema dove se chiuse sottito te come o c'è risorsiana risorsiana 탑 무슨 통보네 아저씨 통보리 오자지 디에라 아 우게는 내 하우산 오이니 그러고는 소때다 그 본지 먹는 맞아요. 우기나 저 통보리 오루 고라들 SB나 아따라 추커 소때 커추 라인이 오는 마세 토모토 예나 오래마 얼마 토세 아지 미디어 파케 존이제 데스테 통보리 너포스타세 to paper media more morning people media time more I think तर मखो द कन्टेक्स्ट छ स्वेप छ म्याजिन त अझन दु this is your subject संस्कृति सभ्यता त दाथे दुथ म्याजिन त न बजेमा जस्तो किताब त होइन र साहित्यिक अटला साहित्यिक न्यू टाइम नै मोड नला होला आ कविता न ए सेबी फिल्म नै है देखि डकुमेन्ट्री पार्ट मात्र अब मखो वो पार्ट त न छ अंगाले हैन जु सृजनात्मक त ये माथे छ तो देखना को खाना वाला है नहीं है सुना ला भाइ पहिला चाहिँ खमाउ भाइ यहाँ खला उठे जेसमा हजुर नवा जिन्दगी प्लस दिदी बारे नै यो को फुसी जरत नो न्यू न्यू के साथ दिदी हस्बैंड प्लस बफना बारे एनालिसिस पे चोना यो पे इंस्ट्रूमेंट बारे अपने लाइफ जिन्दगी बारे जे जे थोन लाइफ बा सर